Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalam ala rasulika ya Rasulullah. Allahumma alhimna marashida umurina wa aidna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Al-ikhwan, alhamdulillah bi fadlillahi ta'ala. Nahnu ma sha Allah jamina hina hada al-masjid, ma sha Allah hada al-majlis al-barakah, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala arsalna malaika ila hadal majlis. Malaika biji mashallah min hina ila samai len Allah subhanahu wa ta'ala harsh malaika mawjud hadal majlis, hadal barakah wa rahmah wa sakina kullu min hadal majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bahwa beliau menjelaskan kepada kita bahwa majlis ini adalah majlis yang sangat mulia, majlis yang penuh berkah, dinaungi oleh para malaikat, dan para malaikat membawa ruh-ruhnya hampir ke beberapa tingkat ke langit Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keberkahan-keberkahan. Ketahuilah bahwa majlis ini penuh dengan keberkahan-keberkahan dan dinaungi oleh para malaikat. Wa hadha majlis akhir wahid malaiki sabi yalan yani qumu maghfir lakum bilani antum sayyi'atun hasanat haqqan qumu maghfir lakum sayyi'atukum hakada dua yani Allah taala maghfir kulluna khataya wa sayyi'atum ala maghfir hadha majlis barakat. Bahwa majlis ini telah Allah berikan pengampunan. Ketahuilah bahwa kita ini punya dosa, punya kesalahan, punya sesuatu pada kita. Allah telah memberikan pengampunan gara-gara kita duduk di dalam majlis yang serupa ini. Allah Ta'ala ba'dal hadal majlis malaika yarjila ziyarat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kalam hadal malaika yani أنتم من أجي من البين يعني بين مكان ولا مكان فلان مكان يعني مثلا هذا إندونيسيا هذا المكان هذا المسجد بيت الرحمن كذا يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى يقول لي إيش كلام أنتم هذا الحباب يعني ولا هم كلام آخرة وكم كلام الجنة وجهنم يعني هكذا. Para malaikat lalu membawakan amalan-amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanyakan, "Dari mana kamu para malaikat?" "Saya daripada majlis ini." Ya, majlis pulang daerah mana misalnya? Katakanlah majlis dari Banda Aceh ya, dari Banda Aceh. Ada Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Lalu ini yang dibawa penuh banyak ada masalah-masalah yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kallama ahma malaika yani ايش مقصد هذا البيان ملائكه يقول يعني خوف الى جهنم يعني وهم وهي بلا دخول الجنه يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني انتم كلهم شاهدين انا مغفر لهم ما شاء الله ويدخلوا الجنه هم الحق. Mereka ini punya kerisauan ya terhadap keadaan-keadaan daripada jamaah, banyak dosa, banyak segalanya. Ini bagaimana kerisauan para malaikat tadi. Tapi Allah mengatakan kepada para malaikat, tidak, sudah kami ampunkan ini semuanya, telah dibebaskan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala pada majlis ini. Allah yati hadal haq kada in abshiru kullu min Allah taala. ليش؟ لأن هذا المجلس وتفكر يعني كيف دين يجي حياتنا. Kenapa demikian? Karena majlis ini ada satu hal yang paling penting daripada majlis ini, dia berpikir ya.
risau dia bagaimana berfikir agar agama ini berjalan, ya, agama ini berkembang dan berjalan dan seperti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna ad-din nasiha. Karena agama ini adalah nasihat. Wa inna falahna najana fi ad-din yani. Hada nada wa falah kullu mawjud faqat din yani, ma syaitan. Apapun yang kita katakan bahwa keberuntungan kita adalah hanya dengan jalan agama. Yada din yaji hayatana Allah atana falah naja kullu wa Allah yanzil nusra min al-asma'. Kalau kita ambil agama ini sebagai barometer kehidupan kita, kita pegang agama ini, maka mudah bantuan Allah dalam kehidupan kita ini. Ma fi din hayatana ma nusra min al-asma' yani. Misal dzalik, andai kita tidak punya agama di dalam diri kita, tidak punya pikiran bagaimana agama ini hidup, berkembang, tidak ada dakwah, tidak ada ta'lim semacam ini, maka nusrah Allah, bantuan Allah tidak akan datang pada kita. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahaba indahum din 100% yani, kamila din mawjud fi sahaba hayatana. Pada sahabat Rasulullah SAW, agama itu hampir 100%. أصحاب حياتهم عندهم دين كاملة موجود 100%. لأن هذا الأمر الله تعالى ينزل الله نصر من الله تعالى من السماء يعني. الآن عندنا نحن نشوف يعني في حياتنا موجود عندنا دين كاملة ولا لا؟ Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keadaan agama pada sahabat itu dengan jaminan memang 100% agama mereka bagus. Nah, apakah kita dapat jaminan itu? غزوة البدر مثل ذلك صحابة غريب 300 فقط موجود وكافر غريب فوق الألف موجود كافر يعني. لكن الله تعالى نصرة وينزل الله تعالى ينزل نصرة من السماء يعني فقط صحابة يعني ما في غيرهم. Kenapa demikian terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ketahuilah misalnya kasus dari perang Badar. Itu perang Badar muslim hanya 100-200 orang, sedangkan daripada kafir ini hampir 10.000 orang. Bayangkan kafir 10.000 orang. ما في عندهم لباس ما في عندهم أكل طعام ما في عندهم شيء ثاني لكن عندهم دين كاملة 100% موجود صحابة حياتهم لأن الله ينزل نصر من الله تعالى السماء. Tapi pikir sahabat, juhud sahabat itu adalah 100% fokus dia. Dia tidak berfikir dia keadaan lapar, keadaan susah, dia tidak berfikir, tetap dia pergi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. لأن الدين مهم يا شيخ، دين مهم. إذا الدين موجود حياتنا الله مساعدنا. Karena sahabat paham bahwa agama itu penting. Agama itu penting. InsyaAllah. لأن إن شاء الله نحن كلهم حاول إن شاء الله ضروري حاول الدين يجي كيف يجي حياتنا. Karena ini sangat mendesak bahwa agama ini adalah sangat urgen, sangat mendesak, harus mesti ada di dalam kehidupan kita secara sempurna. صحابة رضي الله مجمعين هم حصل تعليم تربية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني. Sahabat ini merupakan satu hasil daripada didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan dakwah. لكن كل صحابة يعني يخرج إلى خروج في سبيل الله جهود الجهاد لأن من نفس أنفسهم. Meskipun sahabat-sahabat ini adalah didikan orang terdekat, didikan Rasulullah, tetapi mereka juga harus berdakwah berdakwah ke mana-mana untuk seharusnya disayang duduk dekat Rasulullah, tapi tidak, dia harus keluar untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. وما بعد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو ما شاء الله مقام محمود كبير نفر كبير شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بعد كم هو ما شاء الله قريب 100 غزوة وما بعد تخرج لأن ضروري خروج يعني من الجهاد خروج ضروري من كل حياتنا.
Walaupun kita banyak ulama besar tetapi hanya dia menetap di tempat tidak melakukan dakwah-dakwah, ini tidak akan menjadikan faedah atau hasil pada diri mereka itu. إذا حركة موجود بركة يعني إذا ما في حركة بركة خلاص. Kalau memang punya harkah, punya gerakan, punya dakwah, ya, pergi dari sini ke sana, dari satu tempat ke tempat lain, ini akan punya faedah. Jika tidak ada faedah sama sekali. مثل ذلك في نهار في الماء هذا حركة هذا ماء ما شاء الله يستخدم حمام شراب ماء وحيوان شراب ماء يستخدم الكل زي إنسان حيوان. إذا ما في هذا يخرج هذا ما بحر النهر ما في يخرج ما يصير نفع آخرا. Umpama air sungai, kalau air sungai itu keluar dia mengalir terus kemana-mana, maka semua akan mengambil faedah. Hayawan mengambil faedah, manusia mengambil faedah, seluruhnya mengambil faedah. Tetapi ketika air sungai itu hanya menetap di satu tempat, dia akan memberikan kebinasaan, tidak memberikan faedah yang banyak. لأن إن شاء الله كل من شاء الله أراد إن شاء الله تخرج إلى إن شاء الله يخرج في سبيل الله وإن شاء الله حصل الإيمان دين كاملة في حياتنا إن شاء الله. Jadi beliau mengharapkan agar kita mampu berdakwah, ya, keluar ke beberapa negara, ke negara lain, ya, atau ke daerah-daerah kita di mana melakukan dakwah. Maka ketika kita melakukan dakwah, kita dakwah orang, maka agama itu akan balik sempurna pada diri kita. الآن كل العالم كل الدنيا رجال ونساء كل ما بعد ما شاء الله يخرج في سبيل الله لأن حفظ إيماننا إيمان هذا إفادة الله ضروري خروجنا. Kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada tren dakwah laki-laki dan perempuan ke beberapa negara untuk melakukan dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kullum saja arada insyaallah mustahid insyaallah. Beliau menanyakan apakah jamaah ini juga siap untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mustahid insyaallah. Ila kata insyaallah. Barang doa insyaallah. Allah يتقبل ما شاء الله الله يبارك فيك يعطيك العافيه لا خير امسك الله خير خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشكور شيخ شكري ما شاء الله اعطانا فرصه موقع ما شاء الله فرصه ما شاء الله تكلم بيان ما شاء الله مع احبابكم ما شاء الله مشكور جزاك الله خير الله يبارك فيك شكري جزاك الله خير الله يحييك ما شاء الله الله محبكم ما شاء الله يا معلش تاخير saya معلش يعني